Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus sholata wa lam mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima Masukkan. Laika wa ma Masukkan lagi kayaknya. rila min qablika wa Bila khairati lam ham barisnya enggak? him hum yuhinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika Ini hudan humul muflihun. Innalladzina kafaru sawaun alaihim
lam tan Baris nenek. tun zir hum la yu'minun khalaq la Ini nek. khatamau wa la ras Baris nenek. Barisnya. qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khaisha wa wa lahum azabun azim wa hul azim. Siapa namanya? Aisyah. Nama panjangnya siapa? Kanadara Aisyah Husni. Nama ayah siapa? Husni Nama bunda siapa? Yuliana. Kak Aisyah berapa tahun umurnya? 6 tahun. 6 tahun. Kak Aisyah kampungnya di mana? Di Garut Garut. Kak Aisyah kelas berapa? B6. Siapa ibu Kak Aisyah? Ibu Mar'a dengan Ibu Mai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.